sanang kiu nang ni syapat. to bene piong ba demi film sau no khamhiat ngi man ngi ka sante ko de lala film mar ba de ban film sau wa ka chantar biju hapsna to Anggap ni bahasa South India lada kimi ki film hak jeka bikin lagi ki Bollywood ki lagi banyak ki film South ngir ngi kwa kumta kan apa mi film kasih di ban ajing kesani ki film kasih kata ka bang ngebut ba kelawan ko film marang ba kan aduh na block not kali PB ro ya kani ke kubur kalau koi ru si kita tong skor wat jong kabinet minister menin kasni dang dot ka meeting ka bang iyo ban pelaj ya kani ka ya kani ka trailer jong ba hilar ke teng ka ahor antur nak leng junga ngala ai keren minister ula berap yang ke bang ngala keren ban om i biju ong na ba wan kapsnyu artat lagi udah mut program kejingnya ki lese nomor mau minta kejingnya ki sinesta hindre darin pede ula ban bade kejiwan kerja di film kasih ban ma uro ong na pau jisumen ban nak leng jong ong ba isanya keren i kejing don kam ki bangi kum kinong sila film don kam pada fikli yang aki kejing don kam kinong sila film kejing don kam tadi tik tang ya ki jekap ni itu nama hol marang ba nang dia ulah ka collection kalaban poison pula dari hapla tang ar polak tamu yo haban siu show try biju first week 10%, second week 50%, but the third week 60%. Wada yo mundur silap, I know unru ko jar mbu ilade tang sa ko jar. Ngamur batong hakabakut undi yo tang unda yo lam nomor tang ar polak. Ka government kadi perkhat yakene di chnai sama hol yin ay ka revenue sa sarkar. Kumpang kalau ong nakapor sa kapor, siguro dangi ayu ni utray biju menta dangi yo siguro ni ay ar ni ay almost 50 lakh ya ka government ni laban ay ar polak. Katakan ong revenue nam ka state. Dengan kuat on ini kubar, but please government kindly consider setting up, establish, construct cinema hall across the district headquarter in the state. Nang ba ni kisah melang ni TV, ladang idon cinema hall. Jadi ka film barang ba ladak peni isko tulik cinema hall. Ngai inga kanum dunaya ka ar crore. Kata inga syuang minimum. Mereka laban koi lai 100 crore. Kani larger picture kabangi kum ka kunhun ka film industry ni kwa bakanang kiu nang nesman bat kum bangalaong apa kiwan Christian dei tahu producer dan director rai entire team jong ka kunhun ni kini ai keciman bai